Que vai recrutando pasiño a pasiño, pero cando ten que dar o chanzo definitivo, ten que dar o paso definitivo, sempre acontece algo. Desta volta, empate a unha casa contra o Racing de Ferrol. Era o partido atractivo da xornada. O mellor Pontevedra e o mellor Racing enfrontábanse en Pasarón nun encontro noutrora de segunda división vivido esta campaña na terceira. Despois do control racinguista dos primeiros minutos, o Pontevedra estirouse e levou perigo principalmente por medio de dous xogadores, Manu Barreiro e David Pérez. Cando mellor estaba o Pontevedra, adiantouse o Racing de Ferrol. O madrileño Carlos, ex do Cacereño, anotaba a súa primeira diana da campaña. Os granates lanzáronse inmediatamente á procura do empate. Peitea o balón Richie para Manu Barreiro. Santiaguerre volvese na área e dispara. O balón paséase por diante do portal de Paco. Comilo Abelleira, sancionado, tomou o protagonismo no banco o preparador físico Fran Fernández. No segundo tempo intenta sorprender dende lonxe Bardal. Manu Barreiro reclama unha man de Antonio na área. Nesta outra acción, difícil de ver, entra Javi Pazos ao terreo de xogo e marca o gol do empate. Logo do centro de Manu Barreiro e co porteiro Paco xa descolocado. O xuvenil de 18 anos pide paso no primeiro equipo. É a terceira diana que asina en Pasarón esta temporada. Pomar desfrutou da última ocasión do Racing, Pazo da última granate. Es una cosa curiosa y a pesar de tener bastantes ocasiones claras, en otros campos nos entran y aquí parece que nos cuesta. Pero bueno, yo me quedaría más con la dinámica, con la actitud de los jugadores. Positivo. Muy positivo en un campo muy complicado, ante un rival que se está jugando mucho. El equipo tiene sus virtudes, sus defectos, y lo que faltaba en la primera vuelta creo que era la confianza que tenemos ahora. O Racing encadea 8 xornadas sen perder, o Pontevedra 6, mantense no terceiro posto. Ante os tropezos